Right, me sama wakwa baby me de oba Adepa TV na me no ka say die me gina akwanya we so na me de ama Adwenpahene ebusuafo nyina yakọ na message na Adepa TV fo nyina nemu e de ama ebusuafo ne yakọ na maka kire Becky TV se kafra wate Becky de obehu social media bi abu onigu so media so abeifo fa junkies fa apapa fo fa ebia na unim Becky TV Becky oni ni kunu ne husband da hono na abrantie ya wono so wafiri mu ya na nkofo kasa Adepa TV owner ba ko na ewu onya Adepa TV owner oye Adepa TV owner no oye nadamfo pa enti no Adwenpahene ne da hono onye the owner of Adepa TV enti mo a na more getting it twisted no saying it's here Adwenpahene adeba kwa meka say eye me de say answer na obefiri mu no at least the little difference na ewo yentem no through Brahima were able to settle it. And right from the time I'm in Okasa, you know, I just said to myself, say I was just being hard on you for nothing. And Adwenpahene, do you know why I'm saying this? Meaning say baby bia wo bia ubehu nia kokokoko so. The internet me I was being hard on you was the way I now ba na obokwa na esia ma echi kinsem ya na minima de cropote e kotrega ya ba I was only protecting nyamejuma at large. Na nipa ya me krampo me ham won ho ya me ham anu ntikwa me ni wuntem krampo aye basan oh no onim just one idea me ye no he was so in his feelings and on ten ho ase I church on semi kika semi basa but a hone hia me but Adwenpa eya me de se empo me no settle ye die ntia cause nipa na no nti na me ham na matuma no asi simply because na wo gu nanim ase na ya me ja ono sa time na me fight for no we hu se me kaksa bi ma na ehone de wa mehu ehone de ya nsende ama no ehone de wa mbe pass comment bia nanso video anko ya ma ne ba akọ ne neti ko be pae mo be kwan na me pesa me ka che se kafra wate Damirifa Due owu afere owu wa fere pa owu wa fere owu wanim ye hare papa se wa ye Becky bone nanso Adwenpahene looking at you na minim se wo do e de ma wa busua wo do ma wo jire wo sinto bia wo ni sinto and now sofofo bebre abeka trending news enso omo nya bloggers so omo ka trending news omo kura mpa sofofo aba any can say media personalities binu prefer asofofo aba chase fame mpo che media personalities for journalists for mu chase die say ye omo be hu say ye eboa epushi adwuma no nti nanka wa ye blogger omo di atam adi twase tam akese mpo omo wuye omo mpo omo tetete honom enti ya me hu ebinum na omo kase ena wuwe omo no mo nsawom esa say dey didi obeba bonten obeyi nanim wo ka wo dem wo pia bonten beka sa wonyame na ekuno wonyame no onya vampire why munyame no onunum nipa moja ho ene mo wo sa nkrofo ne na asemu fentum hofo se obi wu no timi ba out be jubilate a kase ni nyame ni sunsun bi na ye ne sana hu se wo susu awo ne na ase no meka ne plane fa na akyerew wo so awo ne na ase no se wutia ne na so ni nyame ne be no moja cause ni nyame no omo nunum nipa moja first o tim se such a leader ana obi opia bonti be kase na me ku no na eya ne fe mi si hei adia metimi go to the you can say highest length amayew ne say oye magena me bufu a mafia ne say when na ubehia say bia me de manu be vindicate me de manu ebe ka asem papa bi e de afa ho e bia nka baby e bia nka me na ade ne be fa me so na ubenya no me mafia me twawegu senka bia me ni wanya wadan mo hase ya e bia me hwa oboni nkitinkiti bia wo ye bia da o cap be ye mama me boni ni na
Sana metie me favor kete ene na mafia no ba se mehwe se uwu da bi metimi amafia wo se e bi ade na wo ye no e ma enimunyam mba ho mi wo sunsun so mi ma sunsun mi ma wo kasa wo widie me kasa me ye wade am watenka wo widie ma enye wuo mi kura tumi ze mi ma tumi ma wo hu se ade kro na wo so ni ti ame no sa ade kro na me so ni ti wo sa ade kro no ho na mo de ya ena obi wu ana ma ba out ena mi sunsun ena mi sunsun ena mi sunsun ena mi sunsun usunsun say usunsun ne kun usunsun ye vampire ena mi nyame mo nkunu mu nyame mo amodidi nduro boni krampa ye bomu dua nyamo mo mu binumu a mo di mu tia kwa hyehyɛ suma ya se tie ye mo boni enka mo mo mpomusim wo nyame a nyame mo boni a mo ye nyamo da so tetete ase mo mpomusim wo nyame me boa mo mpomusim wo nyame ye musimu wo nyame me boa mo musi ye ntonu mo mfrɛ mo ntimu wo nyame na Adwenpahene no ndo ni nyame enti wo a wadi eduro boni aye bo odua enyawo wo klemi nyame mo ama ye nipa mo mutimi hyesuma se ye nipa boni musimu wo nyame akromfo asefo ntwamoa o mo klemi se o mo wo nyame na Adwenpahene no ni nyame iwade fa mo boni nchamo bako empin e wo mo ho empin e wo mo ho hwan na kromu ha sei o se trending news bi aba beto ho a won no onka sentia na enu nso obi wo mo di adane politics mi sumu bro na menka se mu wu a mo fa yenko mu bi wo ho mu nipa bone sem ti mu fie njo Adwenpahene hwenkwada na wawo ni fie dwuni yira sumu njo no na yire kala ti mu se be ma na o hwe ni ye mu bi wo ho no ma ye kase ye bawura mu fie a ne ma wo a ye hu a ye behwe mu sei ye kase ye mo chiachia mo tontokuro enti aye mo se mo asem ni ho nso mu bi wo mo nsem egugu ni pansem mu bi wo ho na mo nsem egugu ni pansem chaka na nso ye mpem bone ti ye hu mo nsem ani ye bu ye ni egusu ni etwem ko se no enye ye dia Adwenpahene wu na mo na bi mo siase nkankaw ebu mu kasa na ntosuo hyehyɛ ma ha ebi mu kasa ntosuo hyehyɛ ma ha omo nu ntosuo ma ye bi mo ha boniefo ebi mo di boni wo media we so etwa nkrofo da pa blackmailing nkrofo mu bi o mo ya blackmailers mu po mo jeje time ena mo nya ho said ye Adwenpahene ne de na enye mo nyame fa mo boni nchemo aboni ye for sinners judging sinners mo bi o hono ma trending news mutimi ka fa kire kwa jijiska me media we so ameti no obi ni hono mo betimi ka kire me se me kasama na wa ma miska pen ntina me kasama no ntina me ka ne se me ka wasam beto wa me ka no as it is me fa ho uwie soso a usuma na ya o se wo de me ko no ho na akwakoye mbone me usuma na ma kyekye na me tu si so me to agifon papa usuma ntimi nya me foko se na bibi to me a eye wurade na makwan na ato me ka no kura na akyerew nso mu bi wo ho no ma mo tena se ye bone blackmail ye ni nkrofo a in the name of trending news mo blackmailing nkrofo agigi nkrofo sika coded ye ni mu bi wo ho no ye ni mu bi wo ho ma in the name of blogging shedding nyama mo ye we kire mutimi de nkrofo beto ho ana ye agigi sika na ma tena sika no so why no on can trending news mu bi wo ho na nkrofo wu na mo de manno sen nkrofo no mu ben na munye bi say that Bible says onye bone da won to buo embo Adwenpahene saman oni de we hu ni die o na wo aka Adwenpahene we hu ni die na wo aka wo na suhu wo na su o yare da homu wo na su da ache wo na suhu na mu de nyama bi dwa mo num de kasa di dwim ho suhu na me hwe
Some more Mokan Samina, Mumba mo head in shame. Now, yeah, Mom Payo. Some more claiming glory. More my home here vampires. Mr. Walker's uncle for now, sorry. First, so it's Mr. Sandy Pan, one nipa one dream pa. Mr. Water came here. Say me to me, yawa be yemi bi. Me yaw maame be yemi maame. Me tro maame picture ba, betimi abetwe me maame picture ba. Na mom no, ma ye yawa wontimi yemi bi. Na ade ni kwa poda bi o. Mo Adwenpahene ayeye mo no, mo nkurofo so ye Adwenpahene. Adamu ka ase ani mo nkurofo ho. Mo a mo ye Adwenpahene na Adwenpahene ye ubia. Mo nyina mo do mo nyanya issues. One or the other, most mo ye journey bi. Adam pese mo di hu bi tu nipa so. E bi anya me feature o. Anya me feature me fi wa me fi o. Me fi wa me fi o. Anya me feature. Yes wo ni mo bia, wo frɛ na koa. Enti Adam me hu mo bi ne mo pre a. Nso hye ehuru ebedwo. Mo a mo ya kaka bensa mo klem se mo otumi ena mo na mo teso no me se ensuo hye ehuru poto ebedwo na minimo obrempon bia no wo skapa ene di obedi mpo ahwere no minfo bia asem nya asem me se minimo obrempon bia no wo ska ye go de djuma wo ska to fie skaveta wo kasa kese ebedu baby no na ho chire na papa tonton ne japade kokuma sa bonten so na ko bisa naira efie ben woni efie ben na naira woni efie ben woni ewiye na etsen ekosi sen o wuni de ne japade ni na so ano makaka bensa munya baby kakresia na mu wure fi mu nchi obi tia na ase kakra na me yese mo so de abopese ye fra ma adefo di ani die ma mo enso mo ne ye ne mo nyema bi kra cheche se aka mo kakra ti mu a mo si abontene a mo pese nkrofo so mu nkrofo bu mu a mo wonyame na we ba na oyeye me na nkrofo a in the name of so mo nya Adwenpahene issues montimi ansettle ho no bi betwe ni video obi abeche ne bobre na obi abeche ne obi ebi mu okra po mo ka back door na me ye ni say klemi eda mo so ebusuafo nti Adwenpahene ebusuafo kafra wate Adwenpahene no onye pepepe mitie me danka bom miti hey me danka bom studio ha me wey age me hu sa de no wo chia no me meka me je no meka enti yase me nye me ma won se no meka age bibini chiri no ebi Adwenpahene ebi akwan afa so kana asem so twa da pa ebi a me so asem a meka ebi a me twa da pa ebi na ne kwan zo no uba tene no je na nka ye ni wuo se bia nka wonim se nka meti ha me ye video makasa etia wo nya bia wahwehwe me number mpo enya me ofre me Miss Cover Girl enti wo de wi a wo sisi ho kra wo ye me nze wo mfere ye na ma fere sa na me ni da me ni Adwenpahene gina afon so the way I was very remorseful, like I felt very bad. I felt really bad cause many guy ni kasa no the way I no see kasa and then you be all yeah. I was like, oh God, how was I even so hard on this guy? In as much as like he's also sometimes hard on others. No, me I felt bad just for talking to him. I'm so me can asim be. So now me shemu so be Ghana, no Ghana, and your interviews and kayeja come grant there just to say sorry. Cause so me who the difference between nipa and nimpa. Me te say me te crack. And so asem beto ho no na who approach me crack no so a na me so me mema su bi e wo me mu apie. Yeah, na me mema su bi e wo me mu apie. Na so approach me e wo ehuro season kwan so ne fere kwan so na ma fere na me giant said no eno keka Adwenpahene me ne kasa ne de we o si ye na ade no me fere ye ma me ka kire me hu sa brante we
no nto ne bie mu da ana me sa ka che me ho se impo kwabenesia mampo asem ba no oyije I'll just find a way to address the issue. But to, to blast him, I've stopped. Because he's a nice person. Upon kasa makase tiano. Upon yija majijano. Me say, why na ye all studio? No nim say. Why na anka kwa benesia ma asem mpo a. Anka me, na metikwa pai. Gentia, I was protecting the image of sunsum sorry. And nyame somfo at large. And I was protected. And so ko wie chire. Na nipa na me defending the interest na ko wie say. And so say we na just behind the scene. Onu nipa na me defending man mpo no onim. Onim and na ma me metena ha na me sa nipa ko na me mbo na chi na hwa ade. Na hwa say ne bo badwo so ana. Ebi anko be twofo na ka chem ahwehwe me mpo chi akwa kasa egudi ebi ade a wo ya na miss kavagade a kasa mani anje enye saade ni na nka mani mpo nwu nanso hirade pe no ye ti ma baba be hu se media no so no ebi mu ho na wo ka o masem a omope wo ka soso a omompe ti fitko na me di tu me hofo ba mamo ntina be bi nkase Adwenpahene wo na wo kun no ma honhom mo ye vampires esamwara si ehu mu anie na mundwi mu ho na mubeto mogem mu a mo keka sansem mundwi mu ho a na mubeto mogem si ewo media no so me say ebi anya wa adwen yo se won sa so achi wa arrive nti wo ye njaw na tietie obi a so ye njaw na ehunu obi a me say abaye di botechi sa nkrofo na me say wa adwen yo se wudi o motwa ho hye na ma arrive omu na dia blackmailers mu amu ba out na mu kasa kwan and mu ye wakaka bensam ye wa ha Adepa TV me wa ha me nko baby a Adwenpahene kafra wate baby a wo bia me ma kafra wate kafra ebusuan po di na ye miss cover girl self friend cover girl me jo so makra ni ska ba ne de awie ni project no eso de bia me ofesi ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap sending kan no so ne de tap send ye easy fast and secured way a ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a wo be ne say kire ne say won ko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV nshim obenya €5, £5 and answer $10 on his first transfer. And you make kwa friend catch them. Tabi minyanwe. Esan say tap send at the good news aba. Tap send the giving the customers won't or the tap send wallet aba. I know be any say. So your customer who you KCC a. Ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so. Enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no. Anase mpo betimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ya yusu sika e wo wallet no tie and you said to say you yusu momo Ghana hayru sa pepepe se si tap send atre na hiem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no